Danas se nalazimo na vrhu planine Kosmaj. Ovo je drveni vidikovac, samo što se danas, nažalost, neće ništa mnogo vidjeti u daljinu. Tmuran, oblačan dan, sve izmaglicom, ali je sigurno prelep pogled. Kada nema oblaka, kada je sunčano i vidi se u daljinu. Na ovu stranu tamo je veliki spomenik do kojeg ćemo otpešačiti, spomenik Kosmajskom partizanskom odredu iz Drugog svjetskog rata. Lepo je, sigurno je još lepše u proleće kada sve ovo bude ozelenilo. Dakle, ovo je spomenik na vrhu planine Kosmaj, posvećen borcima Kosmajskog partizanskog odreda iz Drugog svjetskog rata. Spomenik neobičnog oblika, ali ova skulptura, ovaj oblik ima neko svoje značenje o kome sam čitao, o kome ću napisati nešto. Lagana šetnjica od mjesta gdje smo ostavili auto, nekih 800 metara, do ovog vrha gdje se nalazi spomenik. Pokušat ću da pročitam šta ovdje piše, izbledelo je. Kaže, 2. jula 1941. godine na ovom mestu formiran je Kosmajsko-posavski partizanski odred. Već krajem jula od ovog odreda nastali su dva nova, Kosmajski i Posavski. Za sve 4 godine rata ovdje na kapiji Jama Beograda nije prestala da, trebalo bi ovo obnoviti, da puca slobodarska puška. Baš izbledelo i ništa se ne vidi. Za slobodu je palo 5820 boraca i partizanskih saradnika, među kojima 3411 mladića i devojaka. 16 boraca je proglašeno za narodne heroje.